Danas ćemo, svašta ćemo danas. Tu u Vali Šišanskoj idemo u izlov. Prstata! Prstati se love na putu do škole. Prstati se jedu da puta bude gore. Vino, može. Danas u prstace neće više niko ići. Napred pogled, dole sise, gore trbuh. Noge dole, napred gore. Vino! Šta je? Kakva će biti to vojska? Drži spravno, usred se, usredi se sred! Šta mi ćemo takviti se okolo prstace? Nadesno, des! Stupati, ja! Nismo ide tući mi, Iće kore bobi mi, prstace će pojesti. nećemo mi loviti! You don't think I should do one more? Eto, poštovani gledatelji, kao što vidite, vod za specijalnu morsku logistiku Jutarnji Kistac spustio se ovdje na istočnu obalu Istre. Trenutno motrimo lovokratice na prstace. Čuli smo da imaju velikih problema naša policija, vojska sa njima. Unišćuju obalu i jedu te brižne školjke kojih ovdje baš i nema da ima. Obala je predivna, tu mi se nalazimo u zasjedi i probat ćemo neke od njih uloviti i privesti pravdi.
midnight iron clothes of forgotten grace, disappearing in the haze. A chamber of festivals Twilight is her slave. The beat of hearts. Želite li da naše podmorje i naša obala bude i dalje ovako lijepa i razvedena? Nemojte tući prstace. Nije neka fora. Kids